uMjolo uzosibulala. Ngelinye ilanga kuyophuma isidumbu kuthiwa sikhisha uMjolo. Hayibo bafethu, into engehlela izolo kuze kube namhlanje angiyikholwa. Ngosuku lami lokuzalwa bafethu ngithola i-inbox ku Facebook. Hayibo usicelo ungitshela ukuthi hawu yazi mfethu kuleli page leli wena owenza khona izinto ze-farming angisho ubuso bakho awubuvezi kodwa ngibone upost isithombe sakho nge-birthday ngajabula kanjani because I follow that page nje ngiyalandela kakhulu, so I was so excited. Ayike sixoxa-ke nosicelo exchange ama numbers. Usicelo ngimazi kudala like way back, I think 12 years back. Bekade nje sabangani ku Mix City na ku Facebook sixoxa nje kodwa sixoxa nje into engena direction, into engayindawo kodwa there was a point la wafika khona la ngihlala khona ePretoria because bekadlula ngakhona, wadlula khona nobhuti bakhe kwafika kwabamnandi nje sa vibe sonke zakhipha kwabamnandi nje. Ayike usicelo-ke udaba lethu seliyaqhubeka ke siya-updateana empilweni, siyaxoxa nje almost every day, almost every hour, almost every second siyaxoxa nje. Usuku wherever I go ngiyakhuluma naye ukuthi ngikuphi kwenzakalani nawe uyangitshela. Shukuthi usicelo ungifice empilweni yami ngiplana i-project enkulu, a very very big project, and at that time ukuwabona when you plan something and uyayidinga i-input kwabanye abantu, wangitshela ukuthi hayike mama vuka, if ufuna ukwenza le project yenze professional ukuze ibe successful ibe nkulu. Wow, ngawathakasela ngayithakasela i-advice yakhe. Wangagcina ngokuthi angi-advise, wangisiza nokuthi ngayi-strategize kanjani izinto, how can I put everything ephepheni nani kanjani. Okay, I was interested. I was very very interested. Usicelo-ke vele umuntu bengazi ngithole khona manje ukuthi hawu umuntu uyihlakaniphele vele uyakwazi ukuhlanganisa u1 no2. Yabo ukuhlakanipha kwakhe kule level yabo thabo best, so yabo ukuthi nje manje izinto ziyahlangana ziyakhipha, and nje umuntu i-timeline o-respectayo uyasheshisa nje, izinto ziyashesha. Mina-ke ngumuntu othatha kancane ukuthi ngizokwenza but yena umanje ziyakhipha nje, into uyenza manje futhi ayenze igculisi, so bekangi-assista kanjalo. Ake bafethu ngigeze ngibe ready. At the back of my mind kunalento yama-hints yabo, lama-hints lawa hlezi ewashaya yabo, but we were just flowing a conversation, flowing about everything, but leyo yama-hints ukuthi mhlawumbe nje uzodrop ama-hints engathi ufuna sibe sonke kanjalo yabona, but akusinto esike sayikhuluma yabo. Ayike ngibhamazele-ke bafethu, ngihambe ngiye ngakubo. Ake ngidrive futhi, I was in a good mood nje, I was happy. Ngiyadrive ngiyakuba angina-stress. Sekuthanda ukuhwalala-ke. Ngicela ukunitshela ukuthi ungiphe i-location yokufika kubo. Ngitheme ngifika kule location ngafica bafethu istrado, kupake iy'moto ziyi-convoy ziningi. Hayi ngisasemotweni-ke ngipake ekugcineni kwe-convoy, ngimfonele ngithi mina sengifikile. Athi okay, ubaba uthi ucela ukukhuluma nawe. Oza angiqhwebe athi ozopakala ngaphambili, ubaba uthi ozopakala ngaphambili. Hayibo bafethu, ngithemba ngabe ngithi inhlaka right wami kule convoy. Hayibo kunoyinqwaba yabantu abaphethe ibhamu. Hayibo kwenzakalani? Am I being hijacked? Phela lo muntu ngangimazi kudala futhi kumuntu uthi nje sixoxela ko Facebook na ko Mix City. Mina umthetho wami ngiphaphelani, ngizokwenzani la nguthi gidi uvalo bafethu, ngibona ibhamu abantu ama-security akelile agcwele umgaqo aphethe ibhamu. Hayi ibhamu eyincane, ngicabanga ukuthi kubizwa kuthiwa ama-AK-47 yabo le ibhamu lezomzabalazo, le ibhamu lezomshikashika ey'nkulu iy'ngadlangadla lezi abamangazo ngaphandle kwabhasa, ngiyakutshela. Ake bafethu ngisemotweni-ke phakathi ngiyacabanga-ke manje ukuthi ngenze njani. If ngiyareversa umgaqo le ngirivese khona, mangabe ungena as a sharp curve, kuzothathela ekudeni. If ngiyareversa ngiyabaleka, if ngiqhubeka straight ngiyabadlula labantu. Umgaqo mengiwubuka ngisuspect ukuthi ngathi une dead end. Ngenze njani? Nkosi ziveze, Nkosi
khuluma nami. Kuyafana noma ngabaleka bazongijaha labantu imoto yami uGP kuzovela nekushube nje hake kuvelane kuqhamuke izingane zomphakathi zidlule yabo inhliziyo yami ithi gidi. Ingane zomphakathi zihamba ziyadlala ziyayikhulumela ziyayixoxela inhliziyo yami iyehleke ukuthi okay isho kule strato le street lesi abantu bayadlula if ikudlula ingane akusiyona ingozi yabo because bengasa understand ukuthi kwenzakalani mhlawumbe kune politician lishonile le stratweni kwenzakalani I was confused ngohlobo engabona izibhamu eziningi kakhona. Ngipake-ke bafethu la ekuthiwa ngipake khona-ke ukupaka khona kwaba umzukuzuku bafethu ngase ngifile ngathi ngizovela ngishayisele iy'moto lezi ekuthiwa ngirivesele kuzona senginecala lokuthi manje sengishayisile-ke sengithi ngiya-ona imoto ayisafuna uku-ona imoto isiyacima angiyazi into enjengale. Hake mangabe ngehlika-ke ngiyababuka labantu labaphethe izibhamu. Yes, indlela abayibambe ngakhona bayibambe ngendlela yokuthi nje sinephisa sidubule umuntu kodwa wasukela sizokukhomba umhlola like bayibambela esifubeni bayibambe ngendlela efanayo bonke bamile ulayini bafethu omile uthe straight uyalibona ibhluke lakhona li-ayinwe ngokufana isicathulo sibhonwe ngokufana labantu abana smile ebusweni ngivelane ngibabingeleleke ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzekalani hayi bavume futhi kahle bangabi na stress. Ngicela ukuntshela-ke sekuthiwa ngisondeleke ngize kubaba wakhona lo othe uyangibiza. It was just a short distance mhlawumbe engaphansi kwamagxathu awu-15 lo distance from where I've parked to ubaba wakhona nobaba wakhona umile ngaphandle. Ngicela ukuntshela ukuthi lapho ngangifile ngathi ngalahlekelwe istep ngafile ngathi inyawo anginazo ngafile ngathi nje ngihambe emoyeni like indlela engangifila ngakhona but mengisondela kubaba khona ngathi komele ngiqinise isibindi mina ngisiyo nje umuntu onjalo. Sesimile kumina ubaba kaSicelo nami noSicelo. Ubaba Sicelo ukuthi ngizokuthutha na noSicelo. Hayibo phela mina noSicelo azange nje savumelana ngomathandana ubeka dropha nje ukuthi hayi phela wena uzoba umuntu wami kanjani hayi bafethu ngithuleke ngingaphiki lutho usangaphika uthini ke wena ungaphika uthini hayi athi ke anginikeza imithetho athi akafuni ngidlale ngengane yakhe ingane yakhe ngiyiphathe kahle nayo ingiphathe kahle mangasabona ihamba nomunye umuntu uyompomporoza athi hawu wema sibanibani uwena loyo ompomporoza isibongo sami nje amosha xabanisa izinto ngoba yena akafuna ukubona abantu abaningi akafuna ukubona idrama. The whole experience nje bafethu biyithusa nje ukuthi angazi ukuthi ngibehave kanjani angazi ngithini and okukhulu kunakho konke angithandani nengane yakhe so ziningi izinto ayikhulumile nje kube nalolo vadlwana yabo kube naloko kube nalowo mahloninyana up until osisi bakhe kuSicelo nabo angazi babona ukuthi kwenzakalani and they bafika and kwaba phethanyana like they tried ukuthi ngifile comfortable mangabe nje they tried by all means ukuthi ngifile comfortable ukuthi abantu besifazane banayo lo power ukuthi mangabe bona ususesimweni or sesimweni esishubile esinzima ukuthi bakwazi ukuthi nje bathambise izinto ngoba nje ubaba kaGayi phela bafethu bekaxoxa hayi bekakhuluma Nkosi yami bekakhuluma ngasazi nokuthi ngizothini ngibuza imibuzo iyabona nje ya okukhulu kunako konke okwangihlekisa ukuthi ubaba kaSicelo uthi uSicelo akanayo ingane so uexpect ukuthi ngimithe nje ngokukhulu ukuphuthuma ngokukhulu ukushesha ayike kuhlekwe lo ndaba ke kuhlekwe lo ndaba hake usiyasibuza ukuthi niyapi niyohlala kuphi asho kuSicelo ukuthi siyapi siyohlala kuphi athi hayini iphathe kahle nibe safe kanjani nginibhekile amehlami nje akunina hayike sihambeke yazi bafethu ukusuka futhi lapho ngiya emotweni bafethu bekuyinto enzima kakhulu yazi bekuyinto enzima. Ngicela ukuntshela ukuthi hayike mesifika ke endaweni lesasiyoba nebusiness meeting khona ngoba phela mina ngabizelwa ngakhishwa endlini ngakhishwa ngegama lebusiness meeting. Mesifika ke sengiyambuza kuSicelo ukuthi hawu manje mfethu wena wenza kanjani ukuthi utshele ubaba wakho utshele osisi bakho ukuthi we are dating kwenzakala kanjani athi hayi mina phela ngangibona ukuthi siyaflowa iconversation yabo ngaba naloko yabona nje ngaba naloko ukuthi we were flowing yabo so mina ngiyamtshela ukuthi phela mina at this age indaba zokuflowa yabona izithanda ukuthi yabo
thina sesibadala izinto sesiyayidiscussa yabo manje indaba zokuflowa nje kuvelana ekuthande kube into zama-2000 ke lezo yabo, because wena uzoflowa ucabanga ukuthi umuntu uyaflowa laphayana and then you will read in between the lines kanti uzofunda into engekho in between the lines, uyabona. So nje uyabona, kodwa ke ngizama ukuziba-ke indaba kababu wakhe yabo. Uqinisile kuGayi mangabe ethi we were flowing, yes we were flowing, but umbuzo uthi senze njani-ke mangabe sekunje? Siyaflowa siqhubeka sishona phambili, or hey bafethu idrama yebhamu iyathusa? So wena wawungenze njani? Ubuzoflow uqhubeke phambili or ubuzothi stay away? Buzz SA to all social media platforms, ngiyibeka lapho kokwanamhlanje. Isiyobonana-ke kwi-comment section ungitshela ukuthi wena wawuzokwenze njani, wawuzoflow uqhubeke phambili noGayi since like ubeka supportive towards your dreams or towards your goals, or buzothi i-danger mina ngizwani nayo.